Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel guys. Masih berada di kampung apa? Kalong Bali nggih, Bu. Kalong Bali. Desa Pelarangan, Kecamatan Karanganyar nggih, Bu. Kabupaten Gebungan, guys. Ya. Berarti teng mriki mboten nanjak-nanjak mana nggih, Bu? Oh, aman malah nanjaknya. Iya. Oke. Oh, musolanya. Nak. Oh, mriki teng alasan nggih. Oh, kula monggo nek mboten mbun salat kula. Oh, nggih. Kula teng mriki mawon penasaran alasan. Nggih. Tegalan. Oh, nggih. Mengapa diarani pelarangan nggih, Bu? Apa? Nggih, Mas, nggih. Apa hutan pelarangan nggih? Kayak pelarangan. Iya sangat Mas. Pelarangan. Niko apa? Nggih. Mas. Mungkin kalau piyambak mriku sekalian. Oh. Iya, aku kula penasaran warga-warga mriki rumah teng pinggir-pinggir hutan niku. Nggih. Penasaran nggih. Iya. Ternyata mboten nanjak banget nggih, Bu. Mboten. Jadi nanjaknya pertama mriku pertama Pak. Wau jenengan. Nggih. Ngalir mawon nggih. Oh. Mriki. Nek ngalir malah. Oh. Kirain nanjak terus. Mboten ngertos. Iya. Ini niki Oke. Longsor. Nggih tanpa bantuan. Berarti Ibu Nenek abon dinten gelat rumput teng mriki nggih? Nggih, boten mesti. Boten mesti. Bakal pagi. Bakal. Betul. Iya. Warga-wargane niki. Teman-teman. Tinggal di pinggir pereng-pereng kali. Ini mboten niki nggih apa? Bedah kali apa? Luber. Nggih, Luber kadang. Oh, jembatannya sampai pangkang ngene. Emang biasanya nggawe video kayak niki teng berasak-berasak sing dereng pernah niku kula nggih
Tapi sing teng niki apa teng pinggir gunung, Bu. Oh, Nek mboten teng pinggir gunung mboten. nampah mboten nggih. Mboten. Mulane teng petanahan mboten. Nggih. Teng niku mboten. Iya biasanya karang bolong niku. Nggih. Penganti. Iya. Jalannya masih lama teman. Pinggirnya sungai. Keren banget. Nggih. Nggih. Bolong. Karang bolong nggih ampun saya. Tumpak mereka nggih. Nggih. Pegunungan. Ampun di aspal teman. Nggih. Wis. Lho semanten. Nggih. Mereka dibangun. Nggih. Saniki pun apik banget nggih. Mas. Menjadi sumber hidup baru pertama saya kesini, padahal ini dekat banget ya dengan pedesaan punya saya itu. Cuma ini enggak ini di gunung, kalau punya saya enggak di gunung teman-teman. Nih Pacal Balung teman-teman. Masyarakatnya dekat banget. Itu ada penebangan pohon teman-teman. Ini rumahnya di kampung-kampung. Wih, keren. Ini ada satu rumah di sini. Ini wani banget rumah temriku, dewetan nggih. Nggih. Nek wengi aman nggih, Bu. Mboten nonton. Alhamdulillah mboten nonton penjahat nggih. Iya. Iya. Oh. Mereka nonton jembatan, Bu. Niku tembus ya, tembus sih. Jembatannya. Apa karang gayam? Boten. Niku rebutan niku lajeng tengah gayam kita ket, ngidul kita ket. Oh, nggih. Niki kan nek dalan ngidul mentok jembatan niku sing botol. Nggih. Tapi nek lawat temriku boten saged nggih. Boten. Oh, berarti balik maning temriki. Nggih. Apa Tapi kados nek nikone mboten lebet. motore Ini kena apa? Lepenek. lepen nabak. Nyabrang kali. Oh. Berarti nyabrang kali teng ngisor nggih. Nggih. Oh, nggih. Ini nang niku. Muter niki kayane. Nggih. Nggih. Muter jembatan niki. Ibune ngalir terus nggih. Nggih. Oh, nggih. Boten manjat juga. Manjat. Oh.
lewat jembatan juga. Jenengan, Nggih. tapi coba gini, mboten aja balik. Idul, Betul. idul kok mudun setelah Cina, mendek motor. Mudun lewat Setelah Cina, kuburan Cina. iya. Oh, nggih nggih. Apa yang jenengan bang itu candi? Lewat candi. Oh, Candi. nggih. Berarti mboten ketemu nggih, Bu? Nek Iya. lewat candi. Kena jenengan kan Nggih. idul saking kuburan setelah Cina, Ya. mudun lencang dugi jembatan sing enten montore. Oh. Montore napa teng lek napa teng Bu, kidul. teng niku sing teng ngandhap sing mendhuwur terus niku ngetan. Nggih. Nggih, Jenengan nyebrang ikut teng jembatan. Teng jembatan. Napa balik? Mungkin teng balik itu kula melampar-melamparin. Nggih. Nggih. Deleng-deleng perkampungannya nggih, Bu. Ternyata perkampungannya juga bagus mriki. Niki Nggih. enggal. Enggal. Iya. Nek jembatannya potol berarti melapang ngisor nggih. Oh, angel nggih. Oh, nggih, Bu. Napa mboten kancane iki? Boten. Piyambak kan, Bu? Napa niku nggih. Mbun biasa, Bu. Oh, Nggih. Wong niki apa? Pokoknya kan edek. nggih. Oh, pokoknya edek. Nggih. Iya. Apa? Cagar alam kula. Sing sebelah kidul ndak. Nggih. Oh, nggih. Matur nuwun, Bu. Nggih, nggih, nggih. Nih, teman-teman. Di sini itu ada warga yang naruh becaknya di luar ya. Seperti ini, teman. Gokil sih. Saya lihat di sebelah sini ada jembatan. Katanya ada satu jembatan lagi putus, teman. Nih, teman-teman. Wow. Mas. Nggih. Oh iya, teman. Nih, teman-teman. Gokil ini. Sebelah sini ini ada jembatan bagus banget. Itu di sebelah sana saya nggak tahu apa itu udah jalan raya atau belum. Gokil sih. Itu nih airnya bening banget, teman-teman. Oh iya, nih warga sini. Kondisinya seperti ini, teman-teman. Bagus banget ya.
pemandangannya keren sih sumpah. Saya coba melihat ke sini. Wow, oh iya ini udah bagus banget ini jalannya sumpah. Oke teman-teman, mungkin demikian ya info yang dapat saya bagikan tentang suasana di Kampung Pacal Balung, Desa Pelarangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Terakhir nama saya Johan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.